الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu Đelešanuhu wa Đele Đelaluhu. Salavat salam na Božeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, džennet našim uzoritim šehidima, vama, braćo, sestre, djeco, naši musafiri iz Strasbura, ambasadore, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Pun sam emocija i čini mi se da izdajem im glas, ali da bi održali jedan lijep ambijent ovdje, ja ću ovo moje današnje izlaganje početi nekim malim šalama, a koje će biti i poruka, a da se nasmijete svakako. Jedna je na hodžin račun odmah na početak. Ja sam kao vojnik naučio u vojsci neka pravila tamo vojna postoje, primopredaje dužnosti između oficira, evo ovdje danas između nas i mama. I naučio sam na jednoj primopredaji dužnosti da je jedan od komandanata koji je primao dužnost nasljedniku predao 2 koverte. I kazao mu, brate moj, kad ti prvi put bude teško u džematu, kad ti prvi put muka nastupi, ti otvori onu jednu kovertu. A kad ti drugi put bude teško, ti otvori onu drugu kovertu. I tako je ovaj komandant radio godinu dana, bilo uspješno, super, išlo sve, 2 godine, super, 3 godine, ali došlo vrijeme teško. Ko normalno, mi smo imali teški trenutak. Imali smo nezgoda, imali smo svakakvi, evo i mi ovdje u džematu, ovo sve su ovo poruke odbili. I dođe vrijeme, otvori komandant onu prvu kovertu i tamo piše o krivi prethodnika. Sve je on kriv. I ja mom kolegi kažem, kad god bude teško, on je kriv, nije uradio to kako treba. I to će mu biti taj prvi, što bi mi rekli, izgovor. A nakon toga se opet stanje stabilizira, krenemo, radimo dalje i dođe vrijeme da se otvori druga koverta, u njoj piše, napiši 2 koverte. Evo, želim da vas nasmijem. Druga je na račun naše djece iz Mekteba i našeg hodže novog. Upoznaje hodža djecu iz Mekteba i pita kako se ti zoveš, kaže Hamdija. Super, haj prouči nam Elham. On sav sretan, alhamdulillahi rabbil alemin, prouči. Pita curicu jednu, kako se ti zoveš, kaže Kevser. Super, haj prouči nam suru Kevser. A ima tamo jedan mali, se krije, znaš sve on, a hodža gleda njega što se krije i pita ga, kako se ti zoveš? Kaže, ja se zovem Jasin, ali me svi zovu Subhaneke. Tako da, i vi danas sad kad vas hodža bude novi pito, recite da se Subhaneke. I treća na račun naših sestara neka bude danas. Znate sakupe se 2 kone pa cijel dan pričaju. Cijeli dan i pretresu sve, od kone do kone, nema mahala cijela, ostane netaknuta, jeli? I na kraju ispraćaju jedna drugo i stane i kaže, stan da ti kažem još nešto. Ja sam s vama bio 5,5 godina, ali imam stan da vam još ovo kažem. I ja bi danas to, čini mi se, ponavljao 10 puta, I želio bi da vam, kažem još nekoliko stvari za kraj. Koji će biti samo u ovoj formalnoj varijanti. Neće ovo biti kraj i rastanak naš i po službenoj dužnosti, da znate. Ja, ako Bog da inšala, idem u Ured za dijasporu i radit ću zajedno s vama i u narednom vremenskom periodu. Tako da, ako Bog da inšala, imat ćemo prilike da se družimo i profesionalno i službeno. Ali u ovom džematu, kraj u smislu da više nisam, imam od danas. Evo, želim da vam skrenem pažnju na par stvari. Vama, džematlijama, ne hoću. Želim da vas zakunem Allahom, da obećate danas da ćete biti bolji prema njemu nego prema meni. I želim da uzmete zaista ovo kao obavezu da čuvate ovaj džemat zbog ove djece.
A sad bi zamolio svu djecu koja su u mekteba da ustanu, da ih vidite. Ustanite, slobodno svi. Svi koji su bili u mektebu, ustanite tamo, nemoj da vas prozivam. Admire, Ado, aj ustanite svi. Sanko, ustani, Mirza, ustanite, slobodno. Dobro, vi ne morate što ste u hodu. Vas smo vidjeli. Vidite, zbog ove djece, i vi kao roditelji i kao džematlije imate trostruko veću obavezu odsad u buduće da budete bolji članovi džemata. I ja molim one koji su danas došli ovdje, a nisu članovi džemata, da ne izađu danas iz ove prostorije, da se ne učlane kod našeg blagajnika ovdje. Neka to bude poklon ovome džematu. I želim da vam kažem još jednu stvar, veoma bitnu. Ovaj imam koji preuzima danas dužnost je sigurno kvalitetan i kvalitetniji nego ja. Od danas on je vaš imam. Od danas on je vaš vođa. I od danas prema njemu imate obavezu. Izuzetno ozbiljnu obavezu. Mi smo imali period kada su obaveze prema imamu mogle da se preskoče, da ih zajednički rješavamo, ali više ovaj džemat nije u fazi stabilizacije, ovaj džemat je stabiliziran i ovaj džemat ima fazu razvoja i fazu duhovne integracije, što bi mi rekli ovdje. I ovaj imam ima priliku i mogućnost da ovu dječicu danas preuzme, i ja mu iskreno ovako prvo djecu predajem, i ima obavezu da sa njima nastavi da bude bolji nego što sam ja bio. A ovo djeci govorim, on sigurno će biti bolji prema vama nego ja. I ja vas molim roditelje prije svega, da ni po koju cijenu ne ostave djecu kući, nego da ih obavezno od naredne hefte, naredne nedelje dovode u džamiju, kao što ste to činili i ovih prethodnih 4-5 godina. Ja vas, evo, još jednom zaklinjem da tako postupite. Jer ovaj džemat ima budućnost ne u vama starima, izvinite vi. Ovaj džemat ima budućnost u ovim mladima. I ovo je vaša budućnost. I ovo je vaš zalog za džennet. Ako ne budete ponašali se u skladu prema obavezama ove djece, ona će vam završiti tamo gdje su završila mnoga. Neću ponavljati danas to. Govorili smo to na 100 puta. I na kraju, bilo je ovdje riječi krupnih, ružnih, teških. Ja znam da sam ja izgovorio krupnih riječi. Svima vama tražim zaista halala. Želio bi da odem odavde onako čiste savjesti. Pozivam vas kad god naiđete kroz Sarajevo, bujrum dobro ste došli. Ured će biti u džamiji Kralja Fahda. A što se tiče mog stanovanja u Bogošći, broj telefona imate. Uvijek ste dobro došli svi pojedinačno, kako s porodicama, kako pojedinačno. Kad god budete vas put nanio, dobro ste došli u moju kuću kao u vašu kuću. Ja znam da sam kod vas pozvat, ne morate me zvati. Zahvaljujem vam se od srca, želim vam svako dobro. Sad pozivam novog imama da ustane. A vas pozivam da sa 3 tekbira, onako tešik tekbira, predamo mu ovu dužnost i na kraju kad sve ovo prođe, da on vam se obrati sa onim njegovim prvim nastupom ovim. Allah mu bareći i svako dobro. Allahu ekber, Allah.